الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال أيضا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال أيضا: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله. أيها الأحبة، فايروني بالقلوب والأسماء، فالله جل وعلا أسأل أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجهه الكريم، وكما أسأله جل في علاه أن يجعلكم أيها المستمعون الكرام من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo en yettude o haaruɗo yettede ɗum ko Allah duwanone laaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeyi wure makko e sahabaɓe makko e kala jokkuɗo laawol ɓeeɗo ila yawmi alqiyama. miɗo toro Allah yo Allah waɗu en e ɓen ɗon. haray miɗo salmina on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. yo Allah waɗu en fuu meɗen hara ko en jeeyaɓe yimɓe aljanna. haray en yewtino e jumaje ɗiɗi feƴƴure ɗen ɓural fi jantagol inde allahu subhanahu wa ta'ala. hande en yewtay mawdu'u go ko Allah subhanahu wa ta'ala on daali: la taqnatu min rahmatillah, wata on taƴo yurmede Allah nden. أيها الأحبة، فقد تكلمنا فيما مضى في الجمعتين المنصرفتين عن فضل ذكر الله عز وجل، وقلنا أن أفضل العبادة ذكر الله عز وجل، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدعاء هي العبادة. وفي رواية قال: الدعاء مخ العبادة. وإن شاء الله تعالى اليوم سوف نتكلم عن موضوع مهم ألا وهو: لا تقنطوا من رحمة الله. أيها الأحبة، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: أي إنسان شهد أنه لا إله إلا الله، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من الأمل. musiɓe julɓe tedduɓe, nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wowata en taƴo yurmede Allah nden. no alhaali ma o woniri wata taƴo yurmede Allah nden. si a sattirama wata taƴo, sa hoyirama kadi wata taƴo. hoyendeji goo ton hino ara hara ko jarrabuye, sattendeji goo kadi no ton hino ara hara ko jarrabuye. wono alhaali ma o wayiri wata taƴo yurmede Allah nden.
koyni wo ko ono yo jiyaaɓe Allah fantimɓe bonki o wata on taƴo e yurmede makko nden Allah ko yaafotoɗo bakkatoji ɗin ndi fof majji oyni yurmede makko nde yaajani kala hunde wo windani ɗum ɗo lillazina wonande ɓe yattaqun hulawɓe Allah e ɓen kadi ittayɓe zakka ɓen kadi hiɓe gomɗini ñalande darngal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala seediɗo ala reweteɗo ko hina Allah kanko pet o sirkanarimo o seedi wondema annabijo Muhammad ko jiyaɗo makko o seedi wondema annabi Isa ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo makko ko konngol ngol o welli e nene Maryam ko ruhu immorde ka Allah o seedi wondema aljanna ko goonga o seedi wondema yiite ngen kadi pelletke nge goonga wo Allah naadoyeymo aljanna yawmal qiyamata si o maayi e hoore ɗum ɗo e hoore kala golle ɗe woni gollude haray hadis on ko muttafaqun alayh أيها الأحبة الرجاء يقول الحديث الذي يرويه لنا أبا ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها وزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة بمثلها أو أغفر هذا يقول أن فقتي لبكات وحديثه في اللي مكو أبا ذر وإني الله سبحانه وتعالى ودالي وكلا أرضي لك الله تون إمؤيره هنغوتم بس الله يبدلون يرو مؤي سبو وكلا أرضك الله تون إبوني هنغوتم بس الله يبتام سنا يركم بوني هنغوتم هرأيه مواو ما كدي يافاد كدي يالله يافوي وقال أيضا في الحديث القدسي ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باء ومن أتاني يمشي أتيته هرولا ومن لقيني بقراب الأرض خفيا لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة ولا أبالي رواه إمام مسلم من رسول الله عليه وسلم بماكي حديث القدسي وكلا بطر الله edewal yeru embere sogonal yeru embere cubal afwan Allah battorte yeru embere cubal sa battori Allah yeru embere sogonal Allah battorte yeru embere kuulal ko wiyete kuulal ko jundi jungo ngon fof wosa ardi ka Allah hara hida heñi hida faala heñi yawgol ka Allah wo Allah aray e kama kanko hara himo gunda himo doga wosa tawoyi Allah yawmal qiyama tawoyamo hara hiɗa hebbini leydi ndin taf bakkatu kono on bakkatu ma ɗo fof sirku hay hunde ala e muɗum wo Allah o jaɓɓorte ɗum ɗo yaafuye o wattanama ɗum ɗon fof moƴƴi hara kadi hay hunde woni o haajaka ko ɗo wiyete Allah o wi kadi won ɗum man taqarraba ilayya bi ta'ati taqarrabtu ilayhi bi rahmati wa in zada zidtu wo kala ɓattorɗo e am min Allah sabu ɗoftagollan ko kum fanɗi o ko kum fanɗi hay ko tindingol goɗɗo ko honto laawol ngol woni hollugol no goɗɗo adresse hay siko yoɓalngol goɗɗo coggu minute hun gootum téléphone sa waɗi ɗum ɗo hara ko fii Allah woni ko waɗirɗa wo Allah o ɓattorte kankadi yurmede makko nden ma o ɓeydanama ɓuri konko waɗɗa ɗon أيها الأحبة لا تقنطوا من رحمة الله جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم آدم فلوا غدك فلوا ورنو تين لا صلى الله عليه وسلم وين لا كون وني وقتي دي nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ara nunɗum ko kala mayɗo hara o maydari e sirku hara e waɗɗike dow Allah yo Allah naadumo aljanna woni ɗiɗa ɓunkunko honɗum wo ko kala mayɗo hara mo yaadi toon e sirku hara e waɗɗike dow Allah yo naadumo yiide jahannama ko ɗiɗo wiyetemo hujibatade kala bakkatu mo tawɗoyɗa e Allah si wona sirku inchallahu allahu ko yaafotoɗo yo Allah hawtito yaafo hen qala annabi sallallahu alayhi wa sallam إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فيها يتآتفون وبها يتراحمون وبها تأطف الوحشة على ولدها وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة نلا صلى الله عليه وسلم بماكي wo Allah hino jogi yurmendeji temetere
e nder ɗi yurmendeji temedere ɗon ko gootum petti woni ko tippini hakkundeji meɗen ga enen wo koye kun yurmende hum gootum non wonɗen e yurmodirde hakkunde yimɓe e jinna wo ko ɗon kullu yurmete ɓiɗɗo muɗum ko ɗon neneɓe kadi yurmete ɓiɗɗo muɗum ko ɗon gay goɗɗo waɗa e ma goɗɗum yurmodiron wo Allah mari ka makko toon 99 wo ɗiɗo fof o marani ɗum ɗo jihaɓe makko ɓe yawmal qiyama komɓe woni ko marana ɗum ɗo ko enen ɓe jiyaɓe tooliɓe ɗo kala tawɗoyɗo e Allah raw maydari toon e shirko yo Allah dandu en bone shirko wa anhu ani nabi sallllahu alayhi wa sallam fima yuhki an rabbi oɗo ko hadisul qudusi hara mana on ko iwrɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala kono hara konnguɗi ɗin ko immorde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ko hadis labaɗo fotuɗo mettuɗo faamude seeɗa fi honnu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wo aznaba abdun zamba فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويأخذ بالذنب فقد غفرت لعبدي ولعبدي ما شاء فليفعل ما يريد nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki o hadis ɗo mo filli ɗon immorde Allah subhanahu wa taala wo jiyaɗon waɗi bakkatu ha gayne ɓayo waɗi bakkatu on o jooɗi o miijiti o andi pellati hino woodi jeyɗomo o inni Allah mi waɗi bakkatu mi torikema yaafolam Allah inni mi yaafikema Allah inna o jiyaɗon fewndo wanno bakkatu o jooɗi o miijiti o andi no woodi jeyɗomo himo woodi kadi yaafotoɗo bakkatu wo ɗum ko min Allah wo mi yaafikemo jiyaɗo wattoye bakkatu goo kadi o inni miɗo mari de joomi nanguireɗo saabu bakkatu miɗo mari kadi yaafotoɗo bakkatu o inni Allah mi torikema yaafolam Allah inni mi yaafikema o wattoye bakkatu goo kadi o inni mi waɗi bakkatu miɗo mari joomi lettiroyɗo saabu bakkatu Allah mi torikema yaafolam Allah inni mi yaafikema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo fodde neɗɗo on no ruttaɗe e bakkatu o anda himo mari jeyɗo himo anda kadi himo mari lettomo saabu on bakkatu himo tuubude rutto Allah subhanahu wa ta'ala on kadi o yaafotomo ɓe inni wo falyafal abdi ma sha yo jiyaɗo o waɗu kala ko faala fodde himo faggitade bakkatu o yilto o tuuba ka Allah subhanahu wa ta'ala faqad ghufira li abdi falyafal abdi ma sha wal hadith muttafaqun alayh bimana falyafal ma sha أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له فإن التوبة تهدم ما قبلها وفدهم ود فكاتها وغينا ويلتو توبك الله سبحانه وتعالى الله كدي يافتمو ويو أندو دي أندو توبو بيه هنو يافو كلا بكات مونتي ودنو كو أدي أتوبو دي قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي kono laaɗo woni e wondirde womi wondiri on mo wonkiya woni e juuɗe mo law lam tuznibu la zahaba allahu bikum wala jaa bi qawmin yuznibun fa yastahfiruna allaha taala fa yuhfaru lahum wo si o waɗari bakkatu Allah montay on o efasa on o itta on fes o adda yimɓe faggitotoɓe bakkatu ha gayna ɓe tuuba ɓe rutto ko Allah o yaafoɓe nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki kullu bnu adama khatta wa khayru lkhatta'ina attawwabun kala bani adama ko faljey ɗum ko ɓuri moƴƴude e faljeyɓe ɓen fof ko sa falji ha gayni andita a falji tuuboɗa rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala dambugal tuubuɓe hino uddita fodde wonti kinki hewtari ka dande ɗo ñande ki hewti ɗo o haray dambugal tuubuɓe ngal haray ngal sokama haray hay on tuubi on sayi Allah jaɓata tuubuɓe o يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفع الله فيه رواه مسلم وعلى هاي غوتو e gorko jullo ma sonnajo ma yeyɗo ñande o maayi worɓe 40 daro juula o fure du'anomo hara ɓeeɗo 40 hay gooto sirkanta Allah wooti wona Allah mo jaɓaniɓe ko ɓe tefani o jiyaɗo ɗo ko yo toro Allah yo Allah arsuki e nde moƴƴere ɗo heɓugol no worɓe 40 darotoɓe juulama du'anoma naatuma mayiɗa wo information o feƴƴile fiyo yimɓe ɓen aru kaka wuruɗa ɗo eɗotoɗa ɗaɓɓa ɓeeɗo
ñande mayɗa o nanɗo ma yiwo ko ɗo woni rewrude ara mi torike subhanahu wa taala yo allah okken timmode labane يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنى بالمؤمن يوم القيامة عن ربه حتى يدع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف ذنب كذا قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيؤتى صحيفة حسناته الله أكبر ويوم القيامة الله بنو يجيادو مكو o ƴetta waanaare makko nen kanko allah subhanahu wa taala o buuma jiyaaɗo on o sudda mo allah yaltinana mo bakkatuuji ɗi jiyaaɗo on suuɗoto no waɗa ɗin fof jemma ma ñalorma hara himo suuɗii yimɓe ɓen kono waawataa suuɗaade allah allah yaltinana mo inna hiɗa annditi o bone ɗo ñalaande kaari e nokkel kaari o inna hi allah mi annditi o bone ɗo allah yaltinana mo bone goo kadi a annditi o bone ɗo kadi ñalaande kaari e nokkel kaari an e kaarijo o inna hi allah mi annditi oɗo kadi allah inna ɓay mi surriinoma ka aduna mi wirtaarima ton hannde mi yaafike ma jaɓu golle ma moƴƴe ɗe yaha aljanna ko ɗo wiyetee allah la taqnatu min rahmatillah tabakkat ma ɗuuɗu haa taƴoɗa ta rew allah kadi haa fellita wonnema felleta an a heeɗi aljanna ko ɗo wiyetee allahu subhanahu wa taala wa an ibnu masudin radiallahu anhu qal anna rajulan asaba min imra'atin qubla fa ata annabi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarahu fa anzala allahu taala aqimi الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات oɗo ko fillimo ko abdullah ibne masud wo ñande goo gorko o lunnino sonnaajo on tawi noon ko harmanɗomo on tawi wari ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ini nelaaɗo mi fajjitike bakkatu mi halkike mi torikema ya wallan ko honno mi daƴirta nelaaɗo landimo o ini wo mi lurnike debbo janano mi salmini debbo janano mi ndaari debbo janano no wirti nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay o yewti ɗum ɗo allahu on tippini o aya ɗo aqimi salata li tarafayi nnahari wa zulafan min alleyl inna alhasanati yuzhibna sayyiat wo ñiiɓo e julde bimbi e kiikiiɗe jemma e ñalorma yuulu waktuuji ɗin e riwaya gooɓe inni hari waktu on hino salmina on seynelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki a sallayta ma'ana ene ko enen juuliɗi ɗo nelaaɗo on sey sahabajo waɗɗo o bakkat ɗo o inni hi on sa ɓe inni inna alhasanati yuzhibna sayyiat a waɗiɗa bakkat kono a waɗiɗo moƴƴere nde moƴƴere ɗo montanima o bakkatuɗa ko mbokka ɗum ɗo ko mofte muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ayyuha al ahibba la taqnatu min rahmatillah on sey o sahabajo ɗo o inni ya rasulallah ali hada فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لجميع أمتي كلهم إلى يوم القيامة أيني أنا تندو كمين تودني wadugol ɗum ɗo o bone ɗo haa gayna yilto juula waɗa moƴƴere ɗum ɗo monte nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki ko an ɗum ɗo woodani e denndaangal mofte an ɓen foppu ila yawmil qiyama so a waɗi ko boni haa gayni jottintin bone on kadi ko moƴƴi ko ɗum ɓe maaki e hadis goo ittaqillaha haysuma kunt watba'i sayyi'ata alhasana tamhuha wa khaliqi nnasa bi khuluqin hasan nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kadi fii hollugol en enen faggitiiɓe bakkatu bani adama fof waɗa e bakkatu fii honnu ko allah inni ko tuubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minun tuube on fof moɗon ko onon yo gomɗin ɓe faade ka allahu subhanahu wa taala si allah inni julɓe ɓe yoɓe tuubu ko ɗum holli jakka yo hiɓe wondi e bakkatu hiɓe faggitade bakkatu ko ɗum so ini inna allaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musi'u nnahar wa yabsutu yadahu binnahari liyatuba musi'u llayli hatta tatlu'a ash-shamsa min maghribiha allah no fonta juuɗe mun ɗen jemma fiyo tuubu rutto on bonnuɗo ñalorma o fontade kadi ñalorma fiyo tuubo o rutto ko allah subhanahu wa taala on bonnunoɗo jemma ayuha al ahibba fadlu raja ila allahi taala ikhbaran an al abdi salih الذي قال
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب oɗo ko neɗɗo goto moƴƴo wonnoɗo fewno zaman annabi Moussa ɓayɓe falama warde annabi Moussa o inni ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah ene on waray goɗɗo fi o wi ko Allah goto fedde woni ko rewete oɗo ko ɗi wonno probléme makko ko ɗum wonno oɗo sakkitode muɗum haray ɓe waroynomo kono inni mi ƴetti fiyaki amen fof mi fawi ko Allah subhanahu wa ta'ala o soñji adna tawi kono ruttorde makko nen ko jannatul firdawsi laala wa an Jabir رضي الله عنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام يقول o sahabajo ɗo wo o nanine laaɗo maaka aɗo ɓe faatade tawi no lutti balɗe 3 bes ɗo yo nelaaɗo faata ɗoyni ko honɗum ɓe maaki wo la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billahi azza wa jal wo wata gooto e mooɗon maayu wosi wona hara himo moƴƴini jikke ɗen hakkunde makko e Allah subhanahu wa ta'ala hara himo jogii espoir molanaɗo wondema pellet Allah subhanahu wa ta'ala ko yaafotoɗo mo yo Allah hawtitegen fof yaafo en wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي رواه الترمذي أنس oɗo mo annduɗen ko oɗo wonno kurkaɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam fewno nelaaɗo wi makka seeni madina mo be ɗaɓɓunogo domiroya du'a e barki e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi nene Anas mara hay e hunde ko neldata nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi ɗum no ɓittinimo ka wonki makko o tawi o ndaari paykum makko kun o ƴetti paykum kun wiyete kun Anas o addi kun ha ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ini nelaaɗo ronku heɓude hay hunde komi neldama fi heɓugol du'a maɗa kono kun paykum an ɗo yoko wonu ka ma ɗo kun kurkanoma fodde hiɗo ludde hoore gurna nelaaɗo ƴetti kun ɗo ɗo o kurkani nelaaɗo duuɓi 10 ɗinulaaɗo wuuri ɗin madina hiɗen anndi nelaaɗo ko duuɓi 10 ɓe woni madina duuɓi 13 ɓe woni makka ɓaawo ɓe nuleede fewndo ɓe yiwata ɗo makka ɓe seeno madina hari woni duuɓi 53 nelaaɗo feriri on sayi ɓe wondi ɗon ko on sahabajo ɗo windi selli o hadis ɗo o wi wo ko ayyo ɓinngel adam wo foddi a noddiilan hiɗa jortiilan hiɗa tañƴiniilan kala ko jogiɗa e sohola e soñjaaji e bakkatu mi yaafotoma torolan tum min Allah no yiɗi toreede Allah ko si a toraakimo o seytina si a toraakimo o seytinayi bani adama noon sa torike mo ñande be ñande o seytinayi o inni ko ayyo ɓinngel adam wosi bakkatuuji maaɗin fuɗɗike ka leydi ɗo haa hewtoyi ka kammo sa torikila yaafuye mi yaafotoma o inni ko ayyo bani adam si bakkatuuji maaɗin hebbiri kammuɗin e leyɗe ɗen fof hooti ara ga noon condition hara sirku tawaka toon dey hara shirku tawata e bakkatuuji maaɗin wola ataytuka bi qurabiha magfiratan min kadi mi ardete min Allah mi hebbiranama kammu ngun e leyɗel ɗen fof yaafuye hara hay hunde kay ɗum waɗatalan ko ɗo wiyete Allah subhanahu wa ta'ala أيها الأحبة كيف نستطيع أن نجمع بين الخوف والرجاء اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا ويكون خوفه ورجاؤه سواء وفي حال المرض يمحض الرجاء هرينون كهنو واوتن hawtindirde hakkunde tañƴinagol yurmede Allah nen e hulugol battane bonɗe oɗo wi wo jiyaɗo on ko moƴƴanimo fewndo ka jogiɗa cellal ɗon hiɗa selliɗa haari tew cellal wo ko ya hebbin hulugol hiɗa huliwata Allah lette kono noon hara hiɗa tañƴini kadi wondema Allahu o yurmetema si goɗɗo bugike suddare mum bimbi ari juulugol subaka haray ko kulol Allah woni ko addi mum si goɗɗo daari ko harmi o heeli gite makko ɗen o inni haram astahfirullah ko kulol Allah woni ko waɗi ɗum ɗo si a wedditike an tun hay gooto rentama ko harmi yaldiki yeeso ma ɗon a inni astahfirullah ko kulol Allah woni ko waɗi ɗum ɗo
ka sansugol ma seenji télé ɗin goɗɗum yaltitiiɗon ko harmi ka ndaarugol film uji ɗin goɗɗum yaltitiiɗon ko harmi a feƴƴini ɗum ɗon ko kulol Allah waɗi ɗum ɗon wo jooni noon fewɗo ka selluɗaa ɗo wo ko ya hebbin kulol Allah ka ɓernde ma wo ñande yewɗaa ɗon tawi a waali ke hiɗa nawni wo on tawi ko ya hebbin dañƴinagol ngol Allah subhanahu wa taala ko yaafotoɗo ma واستدل على ذلك أيها الأحبة بقوله تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم والله كو ياولو lekke himo yaay ko lettata ko non Allah kadi ko yaafotoɗo ko yurmeteɗo o ini nokkugo kadi innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim wo ɗiggamɓe Allah ɓe wonoyoy e nder nema bandi on kadi wonoyoy e nder yiite jahannam o ini nokkugo kadi fa amma man saqulat mawasinu fa huwa fi ishati radiya wa amma man khaffat mawasinu fa ummuhu hawiya on mo teddiroye moƴƴiɗin oɗo wonoyo e nder yarduye Allah on mo teddini bonɗiɗinɗa kadi wonoyo e nder nge yiite wiyetege haawiya yo Allah o dande وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جندو حديث من لا ماكي بواكي ونو لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما ثني بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من جنته أحد الله أكبر نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم wo hara julɗo hino annduno Allah ko jogii kon e nooneeji lette wo hay gooto tan inoɗonoo ko e yurmeende makko nde wo kono si keefeero hino annduno Allah ko jogii e nooneeji yurmeende e yaafuye wo o keefeero kay taƴotanoo ko yurmeende Allah nden Allah no jogii façon ji neema wano jogori kadi façon ji lette yo Allah waɗu geɓal men nden hara ko ɗii neemaaji qala alayhi salatu wassalam ayuha al ahibba إذا وضع الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه سيق رواه البخاري ومسلم bani adama ñande o laati fure si yehi haa fure on o rondama o waɗama ka hoore balaje ma o tumbama ka nder otowal o fokkintinama ka galle makko sakkitiiɗe si tawi fure on ko aadem moƴƴo fure on wowlay o inda ko onoyo yimɓe ko honto wonɗon lanɗe naɓude si tawi ko moƴƴo afwan o inna gaddimuni naɓeelan hara oɗo no hawji hewtoygol ka kabru makko fii honnon ko tawoyta ton kon koko moƴƴi bani adama o ñande o maayi wonkiki yalti o anday ki sanko honto wonata sakkitode makko nden ka yaltugol wonkikin ko ɗon Allah inni wannaji'ati garqa ɗa o inni wannashitati nashta ka yaltugol ɗon noki yaltirta noon ko ɗon o andoyta ko honto o tawroyta joomi makko jooni noon si tawi ko moƴƴo hare mo inna naɓeelan si tawi goɗɗo ini accen haa janngo habboɗen ɓiɗɗo makko wonɗo nokkel kaari habboɗen imamu kaarijo haray kanko mo inna naɓeelan fi honno o haw jiiɗugol e o soñde aduna o yaha e o nema habbiɗo mo laakara amma noon si tawi hara hina moƴƴo si tawi hara hina moƴƴanaɗo musidɓe julɓe tedduɗe o wiya ya waylaha ene ko honto wonɗon lan naɓude en babbone woodaniilan hannde o sonka o haaja o siika oyna ko honto wonɗon lage nagude ko hito makko ɗo yasma'uhu kullu shay kala ko Allah tagi e addi e hoore aduna kon nanay ngo hito makko ɗo illa al ins wal jinn ko yimɓe ɓen tun e jinnaaji ɗi woni naɓat nanata ko o fure ɗo woni sonkude kon haajude kon hara o faalaaka naɓeede ka gabru oɗo wonko fiyon no hatta enen e jinnaaji ɗin nanen woosi en nanino ngo hito ɗo wo en foppu meɗen en yanayno faɗɗe ɗen gooto meɗen watano immade yo Allah okke mbattane moƴƴo قبل أن أختم الجلسة الأولى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري نلادو ماكي wo aljanna on
hino ɓaddi en ko wono ye jeyaɓe Allah ɓuri goɗɗo paɗal makko nanalngal ko ɓadi ñamal ngal ko noon aljanna o ɓadorma wo kon noon kadi ya andi yiite ngen hino ɓadima kadi ɓuri ko paɗal ma ñamal ngal ɓadi nanal ngal kon mi toro Allah yo Allah okke timmode laɓane aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة أن يتي الله سبحانه وتعالى تقول ودي جلب والله مصيب جلب يند ويدي تبيكو أجلو هنا يونكي ما تطو يقول فر الله جدين جويك جولب دي الحمد لله هراي حيهون على نعمة منكر ما si weeti bimbi hila jogii cellal ka ɓanndu ma an e ɓey nguure ma hila jogii dépense ma ñallal gootal hila jogii hoolaare sécurité ka leydi ma wo haray aduna o fopp hila jogiimo ka junngo ɗo kono ko woni tun haray a annda yo Allah okke ko wiyetee kon alqanaa yondinaare nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yaqul wa akhiran ayyuha al ahibba yunaadikum munaadi wa yaqul ayyuha almuznibun ayyuha al usaa ayyuha almukhti'un أيها المسيئون لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وسكتر يوتر ما كونين وكونو يفجتي ببكات كونو يبنر بألا جمع ينلرما كونو يومبي ووكو دي فالجا كونو يومبي سوا دي فالجا هرهينو عندي ما أندا kono yo wonɓe faggitade bakkatuji jani e tosoki suuɗi ɗi e feeñuɗi kono yo sukaɓe faggitiɓe bakkatu kono yo sukaɓe faggitiɓe bakkatu ko onon yo mawɓe faggitiɓe bakkatu kono yo sonnaɓe faggitiɓe bakkatu wo la tagnatu min rahmatillah wo o jeeji en fof o wata goto e meɗen tagi yurmede Allah nden goɗɗo no wona hara ko mawɗo fewndo o woni mawɗo faggitike bakkatu saabu angal andugol yehi noon ha hande kadi hoore nden fof rawni o andi pellette hande gay ko luttanimo kon e aduna ko ɗum ɓuri fanɗude oɗo wowata o taƴo yurmede Allah nde yo tuubo o rutto wo gonon yo sukaɓe faggitiɓe bakkatuji jani e tosoki wowata on taƴo yurmede Allah nden ko a baykun ni taho Allah no manti fiima yimɓe jeɗɗo Allah ɗowdi no yeyɓe ka ley ɗowdi makko ley ɗowdi arsi makko yawmal qiyama no tawa e maɓɓe wa shabbun nasha'a fi ibadatillah suka mawnuɗo e nder dewal Allah wakkilo rewa Allah subhanahu wa ta'ala wo ko ayyo suka an yo suka waɗɗo bakkatuji sabu seytane foluma ha waɗi bakkatu wata taƴo yurmede Allah nden dambugal ngal no udditanima fewndo sa tuubi a ruttike Allah subhanahu wa ta'ala on o jaɓante tuububuye kono yo sonnaɓe jangotoɓe modiɓɓe muɗum waɗayɓe bakkatuji ɓornotoɓe coñci ɗi Allah harmini yaltaga yaasi fi fitingol worɓe wo tuuɓe rutto ɗon ka Allah dambugal tuububuye ngal no udditani on fodde wonkikin hewtade ka dande ko yo sonnajo ɓurnitotoɗo yalta waɗa coñci fiti nayi ɗi waɗi to urateji e parfenji coñci faaɗuɗi e ɗewluɗi wo tuubu ruttoɗa ka Allah sa tuubi a ruttike ka Allah fewno ɗo Allah on jaɓante wo en fof meɗen koyen hawtude tuuɓe ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala wa tuubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minun kono yo gomɗinɓe konngol laɓangol oynaari ayyuha alkafirun oynaari ayyuha almunafiqun oynaari kono yo heeferɓe tuuɓe oynaari kono yo naasiqiɓe tuuɓe oynaari kono yo faasiqiɓe tuuɓe oynaari kono yo tooñoɓe tuuɓe koyni ayyuha almu'minun kono yo gomɗinɓe ɓen rewayɓe Allah ɓen ko ɓen inna yo tuubu ruttoɗa ko jaɓowo tuububu yon inniya tuubu o jaɓante kon waɗi tuuɓe ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala ha hunde o landakima salli ko ha moƴƴa juulatarde ɗiɗi inna Allah mi waɗi bakkatu kaarijo e kaarijo ɗimi andi fimu kadi mi anda fimu ɗiɗa mi waɗirnoɗi sabu teware ɗeɗa mi waɗiri sabu mi anda ɗiɗa mi waɗiri sabu majjere Allah mi torikema hawdidu fof mi torikema yaafolan kon wonta ɓe poy so Allah inna mi yaafikema no toro Allah yo Allah hawdu yaafo en
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك